eto monim abrantie bi ene ne twetwe nkomo Mọ́borọ Asem munte say 10,000 waye bi pa wo de ababaawa no akoto adwumam na akato ne bro na ababaawa na wie Mami akosiago obe ha se no mu adaroma beje wo adwa na asem we de ne beto abrantie de fo se wo hia foto anu a amanfo to ne fo wa bre say abaya na hyase eye memasem se boy ne kurati mi di nteta ma ne wo se okowura apam dem wo kowura systematic dem that they own run it them. Danka ai oba eda be pamono na wakowura systematic dem na abrantie say me kwaso ni mo ahwa be kase oni mia mo be bome enti na wotetemanchwa na wakwa akọ dem asu a ababa wane ba na wasa be friend boy ni wo phone so e wo nanim wo say jai na be ma me ra ho o say adon be say me ye kwa na wo be say be ma no hu say me ne be ma na ti ana enu ada o kan sempi no o se nyini nyina na o kan ye esanse na toma no pese ni nyina bete e won panim aha ye bedwam nti no o fele kakra obu ne ho kakra na baabi a ne makeka ko ni nyina ne se enu ada baabi e kasi ye no atiefo ne ahwefo ne bitu ne fo se won fa nche o ka so obetie na owie ya pe ene wo se ancha baba wa ne maame ene na busuafo ne bi nso to a wo mu se wo mo emra wo mu sukurom e wo dwaben wo mu kwakwa asem na baba wa ne so de ha me ni nyina magyan me nya biem mekoso ne watena na ono so ka de abrantia ne ye ha no e kire busua mo muto ne fo e mo maka bom sa adofo na ya asem o wo mu bedura na jona baba wa no e hasa edi ni dwuma ne biem na yese enwum wo we no se da yete edi free ni ra no ma ye nkomra systematic ye tie we say emra sesi answer Ewie na chese ye hwe se bibia betimi akoye na yetie abrantie no de nura okoye no ekosiye no na yenhwe se yenya ene no ewa hase no mu a systematic yenko yenim yentie ewiamena mo kasai odo yakoka asem ni echi mbisi bibia be okay sabe fie nyumre stone koye manoye isi apa di pepacho menyete senka minyabudu ma mepe oba bi kra ma oba no kra ti ase ma no kra mpoa so ba no seja mitimi kwani ntina aja menini din ko na ochichimere sebe no ifimi na say me money bia na say o me mo dem na say me mo di I don't know me so je because me fanche me so en samo because na say person me nsemo public mo bia tibi because amanfo ni me papa amanfo ni me no amanfo ni me no amanfo ni me atwumpete masel kase me kasa bebira na se mi yesi bebi ho mi sim dise mu de me kura wo mi wiase isi me pia bonti transport betanasia ejika kraguma ma okay ma kon makota dise apa me like minye den pawo ebiasi bese me nya ba mani o ba se ekoyesu sema se ne de aban simbie se wo yekọ pa menyo yekọ me fefe konfa nti odotimeti ana se sengana se eyedin ana se ma la ilaha omi Sompa FM timpacho mi tiwa nche power I'm sure wasi wo tie ya dwenkyere na abranti obi bisa me sa asam na okan na ono na kasa ya na sese wonte na asem ni ye
Ọdọ asem tie bi. Mo anti ni ye no. Yen tie bi mra sesi awate. Yen sen simisu bi. Bacho mena mena mo kasai no. Mena mo kasai no. Odo yakoka asem ni echi mpisi bibia be okay. Sabe fie nyumre stone ko ye manoye. Isi apa di pepacho menyete. Senka minyabu kwa mepe obabi kwa mo bano kwa ti asema no kwa mpoa. So ba no. Seja meet me kwan nchena aja menini din ko na ochichimere. Sebe no yufimi. Na say me mun bia na say omi me mo dama na say me mo di I don't know me so je was me fanche me so en samo because na say person can say more public mo bia to be because amanfo ni me papa amanfo ni me atwompete masem kase me kasa bebira na say me se bebi hu me sim this is who the main kura we are see is me pia wanti transport but na see a ejika kraguma e ma okay ma kon makota this apa me like minye den pawo e we are see person me nya pa manu ba say e ko yesu se ma se ne de aban se bi en se wo ye ko pa menyo e ko me fair fa nti odotimeti ana se sengana se eyedin ana se ma la ilaha omi timpacho mi tiwa nche pa wa nso wo tie ya dwen kire pa wo sere yen enu a wo se enkofo tu ne fo se won fanche na onu oba ne ntra no so do oba do na yakasa wie ya pe na ne maame ababawa ne maame tu wo nkra se mo amutie ye no no se mibisa ne sa asem ne ba no de akoto ababawa ne maame ene ne papa ne me san so munim hu bi se wode ne netie na o hwe ne nso ene wo se waye na enu yakasa wie ya na no wo se nkra ba se oni ababawa ne nyina ambra ene wo mokọ ababawa ne maame ne nabusuafo ma omusi kodwa ema wo moto ato adwen ababawa ne se de wo ye no watempanyimfo 24 a wonnya bi ena abrante no se ne ono so afa na ade wo sa ne na ekoto abrabo ne so na afi o mahwede nyame beye se ombetimi aware a na ose ombedru fi anadwo no a na ababawa ne sa efa afon ema enu a one ye you know kasa wo se eyade a wote ba bi etonsa nti okwaji bigumu a na okofia na watimi adanye sa na obisa se wodokola onim se wodo na timiti wani suo se ne de ne na ate ababa wani suo se senyo na enkoma wodi na chie no ababa wane ne sa brantie no wo mokọ enhyiamudie wo mpam ama wakoto so na ose ha no ontimi enka ena se onya kokoduro kura kwose wo ba bi pe ena ko ba na epine so kolampo ama watimi ne natena ebia nka one ne bedi nkoma ama na adwen afiri we so but ose ne ho de na memibisa ne sa da ne hu ni ho ana se bia bibisa because be ma so onya kokoduro kwose wo ba pe de oso momi bibi agina na akwan so mi gina me na am se na afi adai etu ase wo pa adwen kire yele me a esima mienu fatu nefo ase onkoso eni ababa wa ne ntina ye beko ye nua ba bi ho wa ahoma so but ye beko akwaje amanfo adwen kire wo we se hu ansa na ya to aso ntimpa cho mama osima mienu yenko ye ni mu amedofo Asempa na as at this point there minim dia branti oji enra ye ni di nkomo no aye ba ni trim se ondi ababa wa newu nanso eya no akai se implications e wo ho mi ntwa wa no ene wo se sa won mo wone abranti ne damu ana se bia wonye wo mu bibio enso won pa abayama ne enti se sunsun masem de ne opese obo ne abranti ne nyina da mensem na bi wa akire na wantimi anka eni enyan
ababa one di na ono so ontime ntwe ne ho ɛhɔ na maybe ba ko si won te say enra sa na ɔkan ne ba ne trim so aya no person di ne we so hwɛ implications ene ɔse ɛyɛ ne sɛ meko physically there evidence or abama ni menya abama ni ene sadia ai embra no so there any spirituality ni we bia na another side where is so one share we say our starting son one share no be send abrabo and as one share no ampo akoku ne ho enti minya be ma mesrew wo ye be ma nya akokuduro na fa sa nkitangodi ana relationship we fa ba ne wie ye and get focused on your life share one kasa one brabo the way how you put your life together on chaso at this point so nya akokuduro sesi ana ye ne say oni oba na enjoy onya oba bia biomo tese no okay when you broke here tintin no yes and but onya akokuduro onso no ho hwe onya akokuduro no movie on with in life no onya akokuduro so no nko se oba wo fro pe oni ne betena na bibia be fine apam mama adaro masima mienu na yen kwa frefo no so kakra mransa asem we say abrantie ni gina phone so okay oso pese oje otie yen wo kuma se ata ogina ahoma no so a wo tie nti de ode be ma no abrewatia apam nimfie ni swa osa oya ba mu akuma se ye kane ho a nko nuru se okan bi kola oh dabi nko nya nuru ho nanso wanya akwa wie dwande na no aka nkyene odi ewuduro to mukura obokwa akodi ewu na pe ne nkoma a wodi no nso wo budo amaga no dodo na wo ba se wo pew ene da ase be ma de ese bi obetimi afiri obachi nanso still na adwen wo no ho ne mom se oba timi firi be ma achi a na chese do na tenani so okay nti ma onyoju nanim me na me do nti me kwa kotene ba bia nom bi na me wira fi o wira fi be wie no wada na sadwam obewie no wase onipadua no nti saa bre yi de wo ye young kra wo mo no ho so ba bi ofiri ne yesuma ho na baba wa ne firi no ai na wabetene kuma ase ye adwuma abrantia na firi suma ho no na baba wa no so e ono de omo firi kuma ase adwaben oh okay dwaben abrantia na firi suma dwaben so na wo mu dwana ben enti omo no ho so okay oya ba mu afi no wasi so sesie o ba bi di nani hwa a wonfa nani hwa na adwuma no so ente sa na se bi eya yejimi oh yes ye wo ye no ai okay na u bedi abakurachi ama beduasa ahwere dabi pemko ni eno ani sen se ye ni de sen enkwankurachi ma enkwanhodo a te se haji aye na udi nkate kwan kwa bra obetimi aka abakwan ahwe ebi kura na abakwan na jewo bi so kra na eno so edeche taxi no enti wo se obedi bi na efa ahwenem na nso ebi nso ho a wodi ahu se eje honam enti wo mo no ho so na wo mo na ni nko na adwuma ho wonya nya master wo ya boy ya fe na wusu adwuma wo fa ga ahwe no wontimi wo nsa be gene enti e ba sa nso ono nso betu na manfoforo wonya de oso gu na no enu nti na otimi nya akokoduro be gene wanim kura ye ko kyerew no se de be ya wakoma e be te na wonya kwan akone baabi okay enti on pe baabi kura emfa na onyina nima no on fa ne se sika no firi na afiri ayira okay na won hu baabi afa enti won to na adwen mu kura na de onya baba wa no ma no fa ne muso nko apa medase ohwe Matthew Asempati num chichemu aduasa no a osese onsanifa hawa twatwene ebeye de ama wo se wode nsa baako ebepia himam danse wodi mienu ebekogya da wojemu enya honko a ose wani kurampo hawa yedai apam yewo ade bi wo ho a eyen fofo nemo wankasa obema hawa twatwene dabi asem bi wo ho ayete se mfofo sa wotena ho ebeje wonsam na akwakoye kwae na edua ebewowo no so ebewoni no yetu ase yentwa so ebefefa sa ba bewo na apameto da bia wa abrabo mu no me say se wonko na oba ye dia kan hu say Bugatti se wonim sa ka no eye 2 seat pe
sometimes you have to go alone if you want to go far. Enye wo yet sa be ya o pese wo duru akira se wo vision wo ye determined na pese wo ye focus na pese wo go far, go alone. Because one sharp am say me no won nante akofia anase se won me nam na se ye kofia enkomo ne me no bedi enti no ye nkontem. By the time I be the 3 minutes, 4 minutes, you drew fee. Me no nanti abeti me atake be 10 minutes. Nyesa kwan ne wa. Enti enye te se bus. Don't be like bus. Yeah, it's me far best nipa best 30, 34, 40, 50. Be like Bugatti. Saudi Bugatti compare bus ya. Bugatti was soro. Na ensa nye common. So if you want to be a unique person in life, if you want to be determined, if you want to focus in life, you must always go alone. Sometimes you see me kwami trimu pro. Wunya obini na share or thoughts. And answer wunya obini na share we issue problems here. Sometimes it helps a lot. Banye ni na ebia ne sa wutie ene. Se wa nkwa fa obi ayonko anase empena twe anase bibisa se bia me kwami trimu pro ntimi pe obi be no so a emia Edina share me problem some me ho atomia wutie sa program we ya you don't need that person in your life. If only say wo person afutuo na obetimi anya no ha say no enti abranta me ka chance onye banyansafo de work no wo keka kwa bagimfo edabre anase wo motena be ade e be ha wo no yen so ye say ya friend say eduankuma eso ya bibra ayi na be so bibra egu nhirani mponie wo kukuru mponie na wo besoa enti won hwe na brabo ye na ma yenye so di achi ameka kirewo oba wale na kora no so obetwempra wachi obetwe hunhunu ne kunu kura de obetimi de be ma akọ be ma ne hu da oni nyina so na ete da akọlọ be ma no beti aka so okodwale aboba nda fa na chi wodam ho so be ma ne hu eti won so mfura ni nto oba ne so na wonya de boye no ya keka akọ akire ebusuafo wadwen bra ne yenkoye nua ba no so 0260 196064 0260 196064 Sameka fra say we metutu bia ma ogina homa no so bia wa say ba no ye tufo no watie emposa wo ba bi wudi oba we ye chimeka kiro won kwa na so betwa onnam wa say da wo say wo bodam yi dam keto no kora bia tie si so tete uche ne won ta da wa bodam 0260 196064 Pacho yan kwami we say so hello good afternoon Pacho Sompa so ne udi ba bia kasa free you're from Ivan, make us a free Musuku, our atomic time. Me Pacho, yes, you. Mumusa Beman say, on Chitre or Barney or baby. On fire or Barney for baby, and a Bemana or Barney, so I can't hold the CIA and so I am Barney Bibi. And until my boy way, first one on to me person or better every home. Okay. I don't know where no second boy na ko break it. Aba wonu so enu aye bisa no o se wo omunya adro bia onko ba bia nso. There be bibi o so kan no kore bibi o. Okay. And to me because tie ni kata na tie enra mi tie ni nkomo na ani mi die no. Any boys no to know say ni ma ona bibi o. Okay. On person obeka no kore. Okay. Bibi o. On ko he na baby o chichiri aboa no. On san ko no ko tane no. Okay. Mate. Yada se pa bro you myself so for 0260 196064 and 0260 196065. Yenua Samuel I owo atweman potem ho abuakwan potem ho kumase eno no so na sem ne edi na o ka kire no me do fon pa cho good afternoon di baby afrefre after I am ba jo legina po am de hu yam Sompa 106.5 tachi my phone nyina ho ye de anko fa do ma ha boko unua na ne ho aka adwam na ogina homa no so otie odi na abetimi de ama no no da ma ya sembo no ma yenwa mu nka no kwenche ni pa na sabi woni wo ga no ko ye bibi se sunsuma de dia se ye no mai pe ye nyina na mo so oba pene ne san ni bidia ne de wo ye ne sabi ye jimi o de ma me kana sa no
Oba na na chimpna e na wo ye sei. Na ko nya me kwa mo hu ne nte. Wo san ka wo chon wo kwa na akobọ wo bla. Wo mre be 20 years. Wo mre be be bo bla. Oba na na chimpna obi awale obi kwa ma na ye sei. Wo ko hu ko fa so nya no. Na wo je na che sempna dwen. Na wo to abo no ho ka say 10,000. Oh, construction work and TV. I think you yet any about bank abroad at 10,000. So be uncle, no, see you. Yeah, if I'm going to cross it, 10,000 and now watching okay. Life, blah, blah, and what they call or how in doing job, so now 1 poor bubble for a double one. Madam, I say, yes, we are that original Apo Yan who Nidim who here no techimai. Ma yana sepa won so de ya wo de eba somewhere 2 fubiana watie wate 0260196064 and 0260196065. Hello, good afternoon, Midafo. Afternoon, mommy. Oba pa odi be bia ka se me hu ye na so e Boko, but me Grace, me feel sweet kataman so. Oh, Grace, but yeah, I say we be up to me pepe ablant no on jai again oba on pel de obey be anywhere e be so ni. But uku hu kra ma na enye on je wo so ya ni so jai. Me ne be ma na echi. The same thing that told me. Mrs. Me ni ba me hu so a me sisa me ne ma ko na me na wu mienu. E de na me hu me sisa me ne ma ko e de ana me hu say me sanyim se akola no kada me na so amawo nti de obeye bia pe na ompel nti on chai ge ono on chai ne kan so obe wan se wo na ge ne ti wo o wale ne kro obe fa na chi eya se wa hu ne ntam kra na wale wie na nka wo ko hu se o twemp na Grace ya no be kasa wate wo dia na wo se wo chen se nkra na ya miensa be ma na o hwe nkra no anasa asetena ne sen ne sitie da ko ye pese Uba betna ha now ne yen yetiefo nso etimi ache. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho di baby akase frɛ me dɔfo. Pacho ni tata frɛ abrekuma. Ni dikete. Okay. Pacho ni na sama ayeji. Sompa FM. On den ho na on jai. On jai. Na on fa yi osofo bi. Na onen nkasa da bia. Na ono so on fa da bu fa yi na damfo. Na jumba fi so. Edina me butua me so adane elitrani awo dem bukia. Why any friendly? Oh. Enti onjai bebo no. No onpe osofo bi abrene nyina ne nanye tietia wo. Okay. Osofo no ho na obebo. Mate. Ya no bedi nkomo akire why? Akire. Onyame nka ho pa me dofo. Ya asemu. Emma, Oria ni sunu no wase ma. Emma. Oh, Debbie. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me don't food in baby free. I told you about my Moses. Hey, mpacho ho na mo ye. Nyame dia che. Where dia oba o? Oba no wakwati atodom. Jimmy kakra sebi. Jimmy kakra ho. Mpacho okwa sorry na. Na okwa asoli mpo bi nie. On shada nkwa asoli obedu kwasi ada na oso manya job bi ko 20 on shada nkwa asoli. Ebi ofa no hu nyina ntu yankopon so he. Udi oba ye chi a oba ya ne be ma ebe sen hu astero. Onja nsa na okono nsama emwa. Onja nsa no no because it started say one no say see a one wajuma bebo because we are addicted to alcohol you cannot go to work. Secondly, we very dirty. About who settle. The only thing they can make me on two free about and cry. Offer a dino say on the on two for dynamo ban one. For life take on two for dynamo ban. Okay. Vengeance of the Lord. Say no crap on the deal about it here. At the way money in a common nodia on the on check on yes because Nyanko begin as a na so pema sanu so obenuma obuakwa afita na so kwa obuakwa kwan wa onko cha O6 Plaza obenya amane bi na se okona se eye ni ya ona be hu jini ya wan onfa no ho Kristo na Kristo beje no no jaje oye ta droso no koye ta droso no akwakoye ana drono an succeed amana na odwen wa onja onjure Kristo FM na kopon mo on council Mr. Moses no fa ho bo nyankopon de
What do ho bono a na do ani to ne so a na do ho to ne so a ade nyina be di aboa wo ne be wie wo ye de wonim se entimi enye ho no with God all things are possible. Yenhwe ye fa frefo be mienu miensa na yetimi atwa so na yakoye nim. Hello, good afternoon. Afternoon. Me don from Pacho din be bia frefre. Me frefre osu me de asare. Okay, Mr. Sam Pacho entio. The woman say Unsa bebia no ababa we die ya ekoso yi. Abrantie na ye na adwen se daachi bia wo mo daachi nti no oboa no se de be ya daachi bia no wo mo daachi be ye de ebekɔ yie. Nti no se ebi popra na oni sika kra na so oba ni ye bibia. Obaba modin se obeye den obemiye nani no aye den waye. Nti odi ni gidie ne na adwen nyina aye den akwese oba no se so oba no so adwuma wi a neso onu so ye bi mo ba no so ye bi a daachi omo abrabo no ebe den ebe yie na look say the man no dine ne sa no ba no den dine wudimi say chamre yan kofo etie mu next time so bi wo pepa bi okura na so wo bia obeye sa papa yi no papa no ya na ma papa ya sample yes and into chamre no adru ba dia yes oh memma no kopa bemma no say no yemi okopa bemma no enu yemi say nanso so hwe bemma wo no so eni bi say abrabo mu so mi memu a na daati enyira ye ho twa ye hwe de ho ye wudi say papa da bia nye edi asam ne de mo ka ne ye because abrantie ni nim say woni ne wo ye bibi na daati bia e den aboa wo mo enti papa say abani say no edi afutuo na ade be man de e de boanya sie wie de me kachira branche ni se de asie no onye mu man nye de enka every say e bia nyankopon bokura pese ontwe ne hu bokura nya de enfuru oba no ho na da chi bi bokura no ohihye bibi papa ye den e wonanim to be sumbu bia besa branche ni nya bimpa na so otwe ne hu furu oba no a da chi bi oba no be hu na fre. Yeah, that's a papa. That's what ban be say yes. And the person here, tell na me ye ni say. Yeah, you know because ma be bre ho no ma bra ye mamu ani ade no ko say ne pe. And then na me bokra e dia do cha bokra abaka se pe. What you say? Ati. Ya de wo cha bokra abaka se me pe. Na mom na nyankopon na ye den. Wo sisi ne ma bi hu kwan se de. E be ya hu koto amane bi hu koto so hwe bi mu. Edi wiase ne se de esikeka kono chete nipa obeye papa no eduru ba bia na dan ne bone edi sababa wa no so tie bi so dia wonya na adwen ye because empra na wakofa no busa ho se de be ma na oye ma wo sesi ya no empra no betima ya ma wana eya asem sebe Mr. Sari eya asem papa ya na se so freye medofo yo bye last caller na yemfansi ase nom na yenkoye nua ba no a nani afra be ma bi nso de wo ne esichire tachrema akafra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon oba. Afternoon me mama Pacha wona muti say adumo o ka se free he na odi di say me pacha me ka sa free o da choma my entie we me pacha me come adin sira me pese me de e program na ye no ho ne say na me tie bi pa na program na ye na ye aboa ye me so ma ye sa de ni dunma me ayo hawa mame me ho ade ma me na mu no pema pa na so na me so say bia obeto sa na me na wunu ma wa ye me ho ade ase me kawa me twa me ho enche no so no esan say ni so da chi ebe ye yi ntino amete ho aye nso so bebre ama me a na me ye me ho bibi enye ntine skra be ma na so won twene ho o fi ho kra na dia na yankopon hye bibi na ama no ta wan twene ho a ebe du be bi no o de ni fa be hye na ni na so na o twene ho enye bi se ame wo enyinya ya nka ware ni mejiai ba ni ama bi mi ntwene ho ebe se me bra ma bra wo be ma ne ho ene ni o ni bi na matini atuna ne ho ada to sa be na wa ye japade bebre
Me da chene mo ba ko ba no mo de wo mebre. Enti no nche ne ho kra na bia na Nyankopon na eyi saa de na kire no. Se be be ya, we hu se de oba na se. Onche ne me sorry I me no be kasa why. Mate odo. Ya da se pan so se wo frey. Ebusia ya fa course ni nyina nsi ase nom na ewa abrabom no to da bia Nyankopon okasa kire yen enso eya na yehu yenko ahase no mra sese ba ye de nsem nto aso nyina no ebema ho kweku minim se waye hye me kra man nane na so eboni hye wo ho a embaso Malehon Sepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, and your Endpoint Homeopathy Clinic. Ahinema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. And na Accra hanso so dear. Wo mo gina mu ankasa. E was painters baby friend share signboard no. Who do na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Hajia special local foods. Abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no de enti e friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wo apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abonti na aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo fra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mo timi serve Hajia special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for not with them I go fear hey brand new no I didn't tell us who the friend ahomeka heat patch so what yaw e wo ho ba bia now they are tell so and let say we be na do bra we see a pain and your sister na yasi ari no na oda ho no into we dey fat no na sister J ahomeka heat patch I tell why yasi name a few minutes and you ready hey bra and you miss me he be power after construction ya na me back and me neck pain ha me pa no na ma me papa e dey kutia arthritis anybody pains and yeduma say ahomeka heat patch hey bra ahomeka heat patch no I aduma pa me feel heat bi abra me dey tare no afa breathe ya wa bi mo please na jume kra I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. You should ahomeka heat patch. What the herbs and oil. It's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFL 0599-802297. FDA Ajijodin Kratia. Sompa FM. Sompa FM Emma Aketiapa. Sompa 106.5 FM Accra and Mọ́borọ̀ Asem dwumadie no
yeguso aya yede esomo no na woti enka watachi man kranza doma takwatakrade ena adamfo pa radio Paris decoder no so no Sompa FM ena afe YouTube eni Facebook no so no edi juma Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live yen kona yema yenuaba yema me yade nyina anti kwansima akwaba chief producer ba konso no na sesei Mr. Dela Bochinso one so before me dom hane and the dem ha de me sole ono na for God and country ai ne ho ayefe pa na yenkwa homa no so na yede yenuaba sister Lizzie enso entwetwe enkomo ye visually impaired single parent na sister Lizzie oti yanka me amo hamu akwabo hello hello ma Starley na pom ti say yes wadom pa cho me hu ye o ye da nyankopon ase na akora na ho ti say pa cho no so hu ye sister Lizzie free hefa pa cho sister Lizzie ya kwa oni me free kwa unkwantia pa cho an o ma meti ase o papa ti ase se nkasa nso ti hefa se nkasa meti nkwatia na ya me ba school akra okay yenya nti yesa wani efra na brantie bi adefe ne wo afefro ama akwala no epie free yefru mu aba wonne wote won so wa to pia fajan enchiremu ni nyina ne se ba ne se okohia no hin ba to yo madam ma mi da se ba to mani ampa na mene ma mene papa ni akwala wo mu nchen ma mene papa nchen nti mi di ba se ntiro se dun so e kono na mani na mo je sekra mani sa se ni hu ade nti papa no de dro gugu bani ni so afi ko do agogo no yesi mani na ko ma yes do na do so nti ase tobu ase be 17 years na wo JHS ana wani ye wo ye hyase sen ntempana na ha me no de na that is ha na efunsuo na yi mfre wo mani ni so na efunsuo na yekoko sa neni na papa de adu gugu so mama nti wo de adu no gugu so sa na fe de mani no ma bitu se kwa na eko ni menyi kwa na ni ko fe de adu se ma di 20 years eko de mani ni kura hu ade di na yede mba kwa yede mi fili ya wata ba bi de sama ya boy yede mi fili ho de me ba kwa nti kwa ho no na yede mbedu ho na ma me na bi be fa me kwa agogo ho na doctor kwa tele say manini ba kokra because adona say no adogu esa me tie wo na yato nkan ya na cha say o papa starting no one for one ko hospital ono ankasa na ede aduro eya bibiduro na sa abrofo duro na no okoto ba do bibiduro nunum ebu aje bidie no obi ba se ni bia ndo be so ama Timo kwadru best 20 years and that's about 3 years yo and son wa do ko hospital ma doctor aka chew say wani na kokora yenya ye tie sompa ho no bra sa 20 years na wa ko hospital ba ya wasi so na yesi wani efra say na feeling necessity that time no that time de ma na me person kan mu kura me person mu se enya se mani ni hu ade keke san ya me ya na tin so ka me brown nti ni me nti ni me ma me kito ba ko no tonton pala ni le ma ofie nti wo mu ni fie sa me bi ba 50 se be yanka e be se ma no maduro wo no pala ni be 50 se be yanka de ni okuni na so nti ni nya de obi anso nto no na me so ni me de na ye nti ni ma me no mu ni fie sa de na wo maduro no mo ton ma wia nti ni anya me hwe amale se kwa se ni hu ba via sa pala si ba bi kwa ataki mi bia na se me ko top pala painkiller bia nti ni nya me hu adwuma entimi sa wa wia ma ne ene uni padua na fa na se pala nko na owo nti na nka na edu foforo a etimi kum di anka sa benka yenya okra na ye ne wakasa
Ngacho daddy. Uwe pala mako tablet ni mako 50. Sompa FM. Emi ko kola pra ko na je senka no ntom. Cause mini anu no kwa no mu ko no me de bia no pitifie sa. Bisa sedam pitifie sa. Kimi di na wasa de se me di 34. Ebi se me di 26 was the same. Na nyamani ni hu ade edu. Amani ni hu ade. Eho ena obi tofos obi bread no tofos. And the force in the go you see. Auto phones are not say force. Force. Okay. And what did they go you see? What did they go you see? No, and I was what on with my man into the mammy. Nammy was damn to me piano. Hey, mammy will buy the advertising one time who appear with the then I had mammy so many. Hey, I'll buy them away for them come for a pet. And I'll start to say, oh, come on, hey, mommy, cover me now. I'm going to meet the American mamma so there, you. My yarn and one, maybe some of their caca, who be dad and not my good, no one can eat me down. And see, mammy, family, mean number, yeah. Now we should buy a few, no, no, Tabanca brain, no, autonomous brain, no, brain, to then she be no the blood there, and I'm assuming young was to grab the minimum mammy. And you know what the best so. And that's what the mamma minister one yet no fan as on your no dian animal. Or the mamma. Okay, so mammy a man no baby didn't near Melguntia and I say now per quire about one tia. Okay. Okay. And 2013. No, and they started to say, many not so be in the plan. You go soon in a more answer now, Benham Hono. Or Bano, send was Sibo Remu or Brabum. The uncommon one no bedi ye. Emma will be a best 20 years. How time in an hour for bear mother? So 34 years, no. 20, I'm saying 34, 20. Okay, in 25 years as virgin. Na when near Frabes 5 years mo e kwan ben so e do oba nkomo ben no din kan de hye bae ba ja o si o ayi libi o ani je on fa o na me no betra na me show me bo so wani kwa de fakin ten ni de o se o wa kola be kama papa de wa o ti tinya na da dinya kokko bi sa me bo na wa so ma bi hu no abra ni komo de ko no atuto di ani ya kono de atende ni mani so azina answer me say and I want to give me call money mama 2013 mama be wuye obi anu so mo no so agile to ba twa mama ga kama ni mo so tenkan ni ma busi an ya no mo bo na kakra ina go to say I feel the o ni pa yiwe ya na lenya no ni na me no na me nyin say enti wona na ohihye ho na di be science na nyinse na eba me ma me 2013 si bosu me dey say 2014 di 2014 no and chega so bosu dey me dey say August 2014 Sompa okay se wonyem hwie ye no na asetena no one wontem no net said the kane no net ye no ense saye ba ye se na net sitie because start ne de agya emema no ne ye ba ne ye ne hyepe ne agyeje agu so nyinse ne ba wie no na mu nsam ne te se abrabo ne mu no nyinse ne ba wie efe ene ne afoi wo ye na je se on semani mu krafi ni anga ma ne wie ne mu no na nke bia na ne nyinse nti ne nkofo ba ye ne mu ma ne ye ne mu oh, it's not as you can be determined. I'm the same. Maybe for doctor, maybe call clinic, maybe trying to scan, no, buy a second new Bema. No, me call, no, me basa, me can't a trouble entirely. Not case in any man, me the man of the fair. Now, the uncle, I come, me who go for the coming to Ontario, I'm only in me. For what I'm I was a few never coming from Mokwan with you. Was it for what Samoko? Is our crown and fear saying? I thought 10 years. 10 years. A free sabre now, no. Ebesi sabre no.
wa ba won chen be sempresen ewu akwara no kwani di 2 years no kwani di 1 year kono na ehun sire opemansem woni me nanti o we bibia na obaji bana ko we ni na nam ho nti akwani we ko 2 years ni san yin san ebiem ni san yin san ebiem ai mi gimi san bo me dan ma ni san yin san ebiem ni san yin san ebiem de obebo mi so ni nyama butu mi last bi se makoka se na wo fancy ni na san ho na nyi san no we no be say ko se yo yi na buja mi ma me buja ni bi be fam ko se ni ko ye mi bi ya twi akwala na se yo ba na ndi we nye yi se wo ye na so no ye na na ni se kan ni se na kan akwala mi ni ko se ni fi ase na awade bi ni na se kan kan na ma midwife no no ah ni hu ya fu ni so ko ta kan ma nfe na mi ku ba e no sa fa people we come the doctor no mo se na mi na mi people no ko ni people no ko e na doctor kana ha na in ba na mi ti na ono ba no so wachna e bo 10 na wa ha na yin central scan for na mi so ho ti bo 10 na mi ba e o mu ta scan ko ma hu fi bi ba e no e fu no o mo yi akola no ye nyina ye tie sompa ti ta ga o se kwa ni yo ba enti e ba sa no wa hu ni biem that man ni kan ma ni hu ma hu ati ti ma fo mo sa si we se so ati ni hu ni biem ni ana ka ta mi so ko bia ni we so ko o mo wa kura bi so wo mem ha fo mem obi so ho nti ni hu ni biem wa sa si we se so nti ni kwa na ni ho na ni akola ni nti ina ni ye mo he na me nya ba ko be fa me ko rehab school adabaka yo na me wa ma be wi school ko dan ka ma wi ba me modern bobbi e wo school no o lezi o ya die ye ma 1 year aka what ya na ya policy na le se bia be ni obi aso mu amunya bie ba bi akra ma wotini aye duma na headmaster na gi no ni go so am ye be du gonya no na fe de ma fi bo pra Lizzy wa semu de wa femu no ya ntimi ntwa so ha senum ya nkase baba be faw ede wa ba ha senum no wa betena se na de wa femu wa brabom ba ya na ni afra ememai binom no mu nyina mom so over 99.9% ebi nyo ti se de ma anyi control free kwakora ya mele wa ni ya be hia wo mu kafra wate kafra esa akra na 10 years batwa oyo ba na be ma ohun batwa we be ma o wa he fa sesi e wajo o menini no ofie ba oku school mate ye be kasa wate ye be sheda ba be fra wo se oba studio ha se de wa film no yentimi entwa wo so ha se no wa ma ne hunu ya wo hunu ye mema no ai aba ya Lizzy be fra wada roma apam abroatia ese monye adai enye ye nyina enye mu nyina ai ebi monye nso bi ye pa ye Lizzy kafra na ye be hia wo pakasi so ma ye manenka haya isanse nkomo no pi wo akire ai etwo nwro nwie yenti ye ntime mpam ne danta emom ye betete ho nokre de mema no mu bi unto ntime nkasa Mr. Samson oh na abeka monye ebi no monye ebi mutrimi ade o apam na iho ye oye kakra oh no ebi mutrimi ade nti ano ma me mpese me ka se oba se na waka no nse brasa me die ka se mba bi nyo edru ha be ma de se be ma bi nyo good good position but me ha me ni se me kan bom ma nipa enye obi anani sabio nani fra maami oboa no maami ne free mu ema wa bese ne pen me gidi se ho na ma sister ye mre na meba ni bi ho ha menti ase ya na minim hyewa ya na ebo mutirim se as a gentleman ya wo fra wo ho na wotimi kwoto nsa ebo oba anya oba bi akwa ba penfo ya na ni ase fra ka wo sa anyem na wotene wo nsa na wo bɔ na manyi sa na timi ase onso ka sa no me time enum
ntimi nso so anchi no wɔkyena nkɔmɔ no dodoɔ na wɔkyena nyame yɛ adoma na sɛ ɛda bi ani akyire ni ɛde ne bɛba ha sɛ no ma wɔse ɛwurawuram mɔbɔ paa sɛ bɛrima no itie na ɔmmra na ɔmmɛfa ne ba ne nhwɛ no otie deɛ ɔmmra na emu ɔnka no sɛ abɔfra no yɛawo no na wɔagya ne hɔ no abɔfra no ɛba bɛyɛ great one day okay ɔba bɛte story no so nti ɔnyɛ careful ɛyɛ wo seed ana wo mogya ɛna aba sɛ wo abɔfra no wanhwɛ no a ɛte sɛ wo kɔse meda so wo abɔfra no wanhwɛ no ɛsɛ wɔdi ewu you can't even prosper in life wo abɔfra bibia ni wo abele wo hands on it ebetimi aye bi ama wo because there was how de wo ye adwuma nyame bo ama wo de abɛhwɛ nipa no wo nhwɛ nipa na wo jiska no wo de kwan hipa nti abɛda nyame abo sisi e ba bi onam ho wa nya de oni ani obetimi atresi no na wo di ne sa abone no nti wo toto ne panko o nya de wo wani a o kyere ne nyansa ba bi onam kwa obɛhia ne difo ya fanto ase no ma atwe ne nya nwuro nwie nti empese e bepam danta no e bia na nwuro nwie no na akwa akoso a chen danta na e ba bechi ne yenkwa afrefo no wakakra wentete ho na de mo waka e wa asem we se ho no yentimi famra 0260 196064 0260 196065 na yentimi emwa na ye kaimo say ya no akopɛ secure ni bio na we secure ho you need to secure yourself as a unique lady no say be ya oboso meso a bibia so ntimi betwintwa wa na na me na ajora bi oba bi o timu say o kona ne to aye pokoko ni bi e basa ensem fatampa chow e pokoko no wutwa ye twa no so sa brobe eni kwan san keka wa bia ebesusomu enti ya no makwa akopebi na moto agu so sanse ehemu makoma 12 with panty liners ubun sawia na wasa de asiesie ho ebem wase awe we say kama na ho atimi atwa nyale one fashion sa wodo nyina so ebebo ama abo ho ba de afiri ho 0260196064 0260196064 ana 0260196065 0260196065 na also adwenchran watimi ede aba hello pacho good afternoon good afternoon pacho di baby akase free wada roma chon ho frɛ fidie no ho na yɛn kasa papa yo mati etie papa abadin wa yin ni kwa tuka for ba body dem ye kanja ye ba bi se wa yin ni no kwani mi kwade ni mi abana wa wo na no papa bi aka ni si o say for the future abana ba bre so ano amma ata sebi ka fra mi se sa ata wa hwini ya obenya obi a obaba bonda ama no jese bi obedi ebedi se wo ka o na se yo oba wodi dandie na ye den na ye den no tara me hu even though me se bi da se ka fa na e ma no on so di dem sa na so yo oba ono ka ya wu ya bi kwa fa e kwa buchiri e bi kwa bo betra me ba ka twi so hono na me hu it is when na akora over 10 years bia me dey make sense on fa bibia fa manya me no hwa akora ni okay na mom gbe na no anka asambo no to tia papa no ye ni obetuma amende obetuma tunofo na fi na ajasa no adefi okay na anka ye no me enwo papa no so pacho yate ma yana se pa sa onso frɛ ye ede wafutu no adwenkyerɛ etime eba ye hello good afternoon apam wa ha Hamma no mame na me share the French no ade amane ne ma ne one fast for no ya the French you go na no o tie wa me dofo ha ebe na me bi ya o pa amapa no emma you be ma ba ko ne French ya da kan say wa wo kan
Wa wo bi sa akɔtwi. Wunim sɛ ne yɛ sika. Akɔso agye wa akɔdeɛ no. What so what conference is school. What conference is school. Men sɛ ne na me fra no wa amfa. Me ya pa. Anya ho ye enti asɛm ya asɛm o. De ayi na wo ka de afa ayi ye nua ba ye ni friend ni asabi. Be ma bi di na aye nya do asɛm yi. Me ba me tie radio bi tie mo. Na me fra ya mo fa ye ne na. Me papa na ma kyerɛ friend no. Me wa ka kyerɛ ne. Ne wa fa so for ma ye an. Say bi sa no on ka sei. Okay. But apamo ewa hase no wafa o number nti obefro na brepem no ne no asua French no. Hello, good afternoon. Good afternoon, Moses in. Okay, Mr. Moses Mpacho my entewa. We are the about the Manacafra. We say we me advocacy against self-medication. Sure. You need instead of a medical hospital, we don't know the chemical composition of any plant that will apply to our eyes. It may stretch for our multi-area. The BB Oheneyere may stremo, may transfer into a room from Weniso. One hospital, not Dr. Shamam Gos, or in the name the Oheneyere, a big crab on any idea victim for you. I did could be on victim swam. So, if I can't go for you in this, go in this. I'm like, yes, what you did them so. Ma, you're very desperate. You're feeling all is. It's in the let me just take it like that. My man, and sister, don't undermine yourself in your situation. Men move more fear our situation. Oh, Tibiana woman. Oh, Tibiana woman. Because when you know, why okay. And to be strong, we say you could be more. We should be bold of ourselves, and then we should just give up. Because remember, I am Bamukra Mekamo. They are not the no. Nyame so ka we da se so abribia wo ne yen na ebo yen hwe na yen fa last caller na yen fa ne nyina so entimi ensi esan se Professor Dela Abochi wa ya krado wo ne mrantie no ene mehumi akasa me brother panyi Patrick Pato e wa ha se systematic ne brother panyi no na yen hwe last caller. Hello, good afternoon. Afternoon today. Pacho me hu ye wa ha now so bako. Pacho di ni baby akase free. No tell me Dan Steven. Yetie wa. Okay. Deme some better me catch me aba no say me am no ka so me some any friend. Na madam Lizzie no me pa. Okay. Yeah, me pa. Aha, me na the school or Cropon school for the giant. Okay. Aha. Na the men so met me a future comes met me at the Amani say when the baby ano over the baby piano for Nakopon say the craft and then Najim Kwana Emono Bemano the Beman Ryan say Ubunu Kasia Umunu Kasia na Onkona Nakopon di Kasia Semano Nakopon di Kasia Semano. When a man far or y'all be function in not dear, was so also, Jumedina so also, a yawada black or rehabilitation center or Cosina. Okay. Nakopon, Ederson, and the also should be around in the Sabaka. Okay. Sana, they were free at fantasy. Ma yana sesa won so frɛ ye kwatinti bia ne kowie ewo aboboa no hasenom na brebe so ama yede Mọ́borọ̀ Asem dwumedie na ye obi asem esie ma ye fa sedama secure sanitary pads oba secure yourself with secure sanitary pad na bibia so nkoye ewo bosom ya kwanto ne mu endpoint homeopathy clinic we eye awo ho nsem na eha wafo na se bia woba na se bema premature ejaculation no mema no ba cho pio na nyunya double ko ne kwasa wo ho yade wate ne basa wanhwa so tro bagye no wompamu no enya asem keto abochi kora di ho adanse professor wo kidna na se wo brebo ho nsem no enkoya bema de mema ne bi bro eya bisa de yo ba ha se na ne ye relationship ayi mema bre no
endpoint phone betimi aboa wo. For 0244867068. Let's start company limited yas to face and brush no and no na ye easy ama bibia so etimi akoye we ye ho mensemu na afen so yese ho ensemu mu anu munka no enye animonyam hwa wabra ukope bie to akra ne kumasi ase no obetimi afre wonom no omadidwa 0501 619 588. Sansuna Hajia special local foods. One also say fufu. Anase bia local foods a hudu ni nyina bi na wo pe wo to party. Anase bia wo ye dwabo dwumedie bia frani delivery no so kwaso bebia wo bia no wo de bebro na kira kwan no e ka cho se hacho na wo atomic road wa wo ben transition bo modern friend no 0594 797215 0246 359921 ene nemma midi do Oheneyere Mame Yeboaa Yeboaa Asiamah bronya betimi afrem abrewatia meje osododo Sompa 106.1 FM Sompa 90.7 Sompa 101.1 FM takwa Sompa 103.3 FM takra de na Sompa 101.3 enso ewodoma da for Radio Paris Facebook phone YouTube phone nyina so yedamo ase ene mobre me sorry so ante kwansma me da Pam and Mr. Jeremiah Simpson so yadamo as systematic as da enka mami akosia gwabo agenso ye chia wo pi ya sorry ejaso